Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bikin acara. Kalau sudah ada Ustaz Hamka, jangan lagi ada yang bicara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rilalanna iye waktu mak barakae degaga ada, ia makasingi puada sengadinna ada asukuru kamarajai lau risesi arajagenna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah narik komeloki makita angkamo papakita nawiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Narik komeloki maringkalinga angkamo paparingkalinga nawiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Narik komeloki makinading yulemo papinadingiwi hawa macakkee nan niyaw mapalay. Alhamdulillahi rabbil alamin. Narik komeloki manre meloki minung yulemo papasilengangi andre makasinge nan niya inungam macaninge kue topa inungam mapaye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasaba ang kanang kamatu sewawatu mapaimanan ni agagay ipirasaywi. Biasa tapi nak ding ibu mapaimanan ni seding, mapaimanan seding narima kwan na narui di atan no Allah subhanahu wa ta'ala. Narik ko mataram mo pipakitae, mataram mo piparingkalingae, makanja mo pi andri inungangi yang kemutama rilalan na tiga rota. Yule mo pamakawe si pantenge, yule mo pamakatan niwe si botoloe, yule mo pagarang kawe si kacae. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasaba ang kanang kamatu sewawatu, jangan kawe si pantenge yule makka, jangan kawe si botole yule makkatan ni, jangan kawe si kacae yule gerengkeng. Wallahi jamaah yang dimuliakan Allah, madarri we si sinru'e matana ni riyakka, madarri we si sinru'e matana ni riyakka. Magi bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itimpu mani narik komeloki ipandre, itimpu mani narik komeloki ipinung. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, narimakwan na naro narik kumawatam mopi watak kalewe, magalak mopi pinat dinge, madisim mopi watak kaleta, aja mutak kalupa syukuru maringerang ripang Allahu subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nariko padang kamana kitu man nasyukuru ki bipapenya man na pengallahu subhanahu wa ta'ala. La azidannakum dena pa jana tambayang pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yan namua nariko muasakari wirikwero. Inna adabi lasyadid. Majappu pacalan na pengallahu ta'ala masarro mapipadi. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selawat mapatuta dena paja ikiringangi lauri alim malabbi na nabita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sininna atanna pung Allah subhanahu wa ta'ala. Angka dua kasiasi pangilaulau. Angka dua kasiasi pangilaulau. Turilele mangilaulau di tengana lalangnya. Paminta-minta. Yero dua itau kasiasi pada lengi wirik kadanna narikko marilawi di tengana lalangnya. Pada lengi akatana narikko marilawi di tengana lalangnya. Riolona atau igay. Kasiasi pertama pangilaulau pertama maka di puang wilau ri di puang tabulu-buluang ang idalekur iya dan nia bukar ngapam masih muria. Itu permintaan tau kasiasi mamulangi. Tau kasiasi kedua aga berikadanna puang tabulu-buluang ang idalek muria puang puang tasimpuang angi alla bulabunganna ummu Ja'far riya. Angka werikada madua simpuangangi alla bulabuanganna ummu Ja'far riya. Kenapa ummu Ja'far jamaah yang dimuliakan Allah? Di zaman itu ummu Ja'far terkenal mega waramparanna mabessa nama labuh. Ummu Ja'far mega waramparanna mabessa nama labo werekadanna tawe meloi na angka nasaba angka tahu melo mabessa na degaga waddiya besangan angka tahu angka waddiya besangan na desi na mabessa nekia Ummu Ja'far ma angka na mabessa toa gangkana yero to kasih requero seddi turimilawi alla bulabuanganna pung Allah Ta'ala seddi meluangangi alla bulabuanganna Ummu Ja'far. Akhirnya kebetulan waktu na Ummu Ja'far melo jokka ri alla langat jokkanganna ri jama-jamanna lalui kebetulan lalu yero riolone dua itu kasiasi tau pangilaulau. Maka dan ini kalingar puang alla bulabuangangi dalle muria puang dan nia pamase muria puang. Maka ditusir maka dua puang alla bola buangi dalle muria puan dan nia abesanganna alla bola buanganna Ummu Ja'far. Ning kalingi ero akhirnya Ummu Ja'far jamaah yang dimuliakan Allah. Mabessa nama ilo angka topo di nak besangan. Akhirnya apa yang terjadi? Nalai ukuru kantonna nalingi dua dinar nalingi renang itu kasia-sia si mata melau maka de puang alla bola buang ngi dalek muria nan nia alla bola buang ngi pamese muria siaga dinar nalengi 2 dinar nia to sinang iye to maka de puang alla bola buang ngi dalekmu ria nan nia abesanganna Ummu Ja'far ning kalingi Ummu Ja'far isanjung sehingga Ummu Ja'far male 2 roti nale topi agasanna manu panggang rilalannero manu panggange natarewi 10 dinar nataruangero wattuna nakatan yero agasanna wattuna nakatan yero nang itaw kasisi aga na puada alhamdulillah lolongan nak dalle 2 dinar neke wattuna nang iye aga na puada makada nasabayi nang itaw kasisi taubu tadi nak kita nagesay aga na puada makada roti mi kasi ilolongang si bawa manupanggang sehingga mompoy rilalanna atin nenang ito kasi si kedua aga na puada makkader na pudang nang ito kasi si pertama melo ko gamalli wi rotiku si bawa manupanggang ko padahal denis sangi aga lisat nero manu jamaah dimuliakan Allah maka deh melo ki gamalli alenna itu dimu 2 dinar alania rotiku alatonie manuku sehingga apa yang terjadi tanpa panjang lebar terjadi kesepakatan nale rutinna nalate manu pangganna tunu manukna nalengero napa nalet di 2 dinar. Begitu seterusnya berjalan selama 10 hari
Ya ko lalui Ummu Ja'far turun na pampengi 2 dinar, na pampetui si di roti, si bawa manutunu, si bawa 10 dinar rilalanero. 10 hari berjalan jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga apa yang terjadi pada saat ke-10 harinya, maka deni Ummu Ja'far na pudangi na pudangi nang itu kasih si kedua iwiringi roti. Aga na pudangi, maka dia Ummu Ja'far aga na mugo kang yero die 100 dinar. Maka dia yero to kasih si digaga ugo kang imanang ka 100 dinar na roti mimi pampiang si bawa manu yetu roti wi ubali ukoronang yero tawe 2 dinar yimiro ulolonga jamaah yang dimuliakan Allah. Mamakoi Ummu Ja'far mannawa-nawa aga nananawewi Ummu Ja'far nananawewi adan nang itu kasih-sia aga ada na to kasih-sia tania alabungan na Ummu Ja'far na puranu tania alabungan na abasangan na Ummu Ja'far na puranu tapi pamasena niya alabungan na pung Allah subhanahu wa ta'ala malakda na puranu sehingga pung Allah subhanahu wa ta'ala ye kumelo fuade si sewa-sewa nari kumelo imalingi si sewa-sewa magampan na pasisapi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah, justru orang ini yang selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Allah bulabongan na pung Allah ta'ala justru alena lolongangi 100 dinar di luar daripada ekspektasi yang kita harapkan nekia magai. Dan inilah aga hikmah melo riala ini jamaah yang dimuliakan Allah. Aga hikmah melo riala rilalanna iya kisah. Nomor sedi hikmah ridwai tahu punewi persoalan, punewi urusan lino, punewi masalah lino yang mana kehidupannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi 2 masalah yang sama, tapi berbeda caranya mengadukangi masalahna. Sedi mengadukangi masalahna kupung Allah Subhanahu wa taala, sedi mengadukangi masalahna ukuyuluna atanna pung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang selalu mengadukan persoalan dari Allah Subhanahu wa taala, dia selalu diberikan jauh daripada harapannya. Mabele apa yang diharapkan selalu diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, degaga tahu degaga masalahna, degaga tahu degaga sarana, degaga tahu degaga persoalanna, tapi upanang-panang ka tahu masalahna na pangulangnya ko padan na rupa tahu, masalahna curah ko padan na rupa tahu. Wadi jaji na cacawemi tawe, wadi jaji engka tapi jauh dari harapan. Tapi ya kokoki pung Allah Subhanahu wa taala ya panguluang masalah ta, ya kokoki pung Allah taala curhat, ya kokoki pung Allah taala magasena mengadu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja apa yang kita harapkan jauh lebih banyak nawiringi pung Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan sebuah musibah dari umatnya, diberikan musibah dari kaumnya, angkaset di parilodoangan turina baca Nabi Musa alaihissalam agairu parilodoange Allahumma lakal hamd wa antal musta'an wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aga batuangan na puang okkomi idi yon roy mapuji-puji, okkotomi idi yon roy mapisandre puang idi mi yon roy miliw tulung la haula wala quwata illa billah. Dek gaga awatangang, dek gaga apakulyang sangadina ilo ulena pung Allah Subhanahu wa taala. Ya ko pung Allah Subhanahu wa taala melo makai masalata, ya ko pung Allah Subhanahu wa taala melo palanya isarata, magampang naka na palanya pung Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hikmah pertama jamaah yang dimuliakan Allah. Setiap kita menghadapi persoalan, setiap kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, mula-mula dan nia pertama malak yang ngerang ia naritu pung Allah Subhanahu wa taala. Nalik kuliwat lupo na yero masalahe, narik kuliwat tanak na yero masalahe, werekada mula-mula ipo ada ia naritu werekada Allahu akbar, Allahu
akbar marajai pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nariku maraja persoalata yakin dan percaya Allahu akbar liwa pirajana pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghadapi musibah ujian, yite anginge liwa, yite anginge makancang anginge, malakda anginge age puade ibu. Ibu makan malakda anginge, angin topang, angin puting beliung age puade ibu. Allahu akbar. Ya. Madari toning kamakadayasi kulalo lebatwa. Allahu akbar. Ya. Kedo tanai age fuada. Allahu akbar. Ya. Ya. Allahu akbar. Maraja pun Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sudah sandarkan degaga maraja lengan pun Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakin dan percaya insya Allah angkalaleng persoalan angkalaleng na selesaikan persoalan tak pun Allah subhanahu wa ta'ala. Watuna Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam watuna minre ipatarimangang sampajange berapa banyak persoalan hadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mate benena, mate tofi amurena, ibu ikut aku masyarakatna, ya silalung yang ku araku resee, sehingga Nabi ipalalang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu cara yaku melok ki idi rupa tawe, melok ki idi rupa tawe, palanya isara ini nawata, nariko na poleki isara ini nawa, salewi bolata, asusuke ko bolata. Nasabaku angka tahu, masara ini nawa, nakanne isara ini nawa, naturimonro kuri lalap bolana, maka mesa stres itu, mesa ujang nagangka na itu jamaah yang dimuliakan Allah. Aga pala ipugau bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, suki joka-joka, salewi bolata, tenro ki masu ibu, masuki lo mole, lo mak balanca, ya. Tenro ki masuki lo pangker, pantai kering, cuci mata, wirin na patasie, tenro ki masu, ya, ya. Kadotoro ibu, angka dotoro, kayak saya waktu kemarin ini, aku Makkah dari dotoro Pak Ustaz, ye ko angka jamaah turima gasanna, turima padiale-ale turima gasanna magasanna, suri mulo mak balanca Pak Ustaz medising itu. Wakatan niero. Angka jamaah aku turima padialena. Eko yoli lo matawapa denulai. Eko yoli lo mapawa makanni asam urat denulai mapa dia jena rema bitina. Abang ngayumun ka makade tomilo lo mak balanca ko baje tomilo lo pasaka kia, aliu na mariolo. Magala. Letu ekor la haula wala quwata illa billah, lenya takona. Jumbo na runtu, jumbo naka. Iya. Ceri na runtu, ceri na jujung. Ambala sapi na runtu, ambala sapi na ringe. Na limanang, apa jumbo, telu ceri, dua ambala sabe. Akhirnya apa yang terjadi? Dua na teteng, sek di na ransel, sek di to na tendang. Di makadap, alipo abalanca po. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lenya, jamaah yang dimuliakan. Lenya di sini, magai. Ibawi lo mak belanca. Tapi aga pale, Nabi sallallahu alaihi wasallam riga wangkana nakan nasara ini nawa. Tendre jok ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah jok ke riwirina tasi tidak? Jok ke rimole macane-cane cuci mata de. Jok ke lo aga sana de. Tapi tendre palala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ipalalang ilori Masjidil Haram. Mapa mula Masjidil Haram. Leturi Masjidil Aqsa, maka ko angka tahu mega sarana, mega persoalanna, denu lempawe masalah hidupna. Coba-coba sale bolata, lo kaki jokka bolana pun Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah lenya sarata. Iri tepat pasapari masya Allah menyamakini nawa pinat dingin mitai. Magi na menyamakini nawa pinat dingin mitai pasapari. Nasabak turi mecawa-cawa beru. Magi na turi mecawa-cawa beru. Nasabak lenya manangi sarana. Rewa piningerang ipemang. Ibu, alhamdulillah. Makanya kau bangi pak bangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Salah ini jauh jama-jama tak. Ya. Katu biasa tu kau bangi pak bangi manau-nau. Ya. Melo mopi matin robasi. Ya. De pematu temanu basi. Pokoknya je cebane wad dina ciri pak bangi.
sana sirun tu pabangi iya menaya di sisi-sisi gagat ingin bangi kali masih turi perukai. Akhirnya apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Ya. Dia sedih alih ini. Pegawai na pung Allah Ta'ala na ceri. Sehingga apa yang terjadi? Napakedu tanah na pung Allah Ta'ala. Napakedu angin na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya namoto dia nang kabak batu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alin na nang ceri Pak Bang alin na bang. Nakada ni Pak Bang iya po iya nasa waktu na waktu tu. Itu minatamu ti ubang. Iya nasa alin na boy. Dia pa natama bang waktu na ti banner. Kalau mana ibu? Ibu, kalau mana ko kiyasi aga sana lalan na WC we. Kedo tanay Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nako kulala WC bang. Niga pagur kila selama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah pertama rilalan na kisah nomor sidi narik kumelu ki pangulungan ng masalata o ko ki Allah Subhanahu wa Ta'ala pangulangi di sa sujud terakhir ta pangulungan masalata ri Allah Subhanahu wa Ta'ala puang karo kasi puang wije puang di sisang kapulong walang manangi insyaallah innallaha samiun alim majapu pong Allah Subhanahu wa Ta'ala naing kalingamanang kaluhan na atan na. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, aga hikmana lo nang ito dua kasihasi. Hikmana benenge nang ito kasihasi kedua maraja syukur ri pong Allah Ta'ala. Ang kasukurkan na liwa eganna yalengi ri pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena denang kana sukuru kiwi agari wiringengi, denang ka merasakan agari wiringengi, sehingga jatah yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nakurangi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya alena lolongan 100 dinar, tapi karena dia tidak pernah bersyukur sehingga napasi sapi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala yero 100 dinar na lengi ruto ang kemaraja sukuru neto siro degage sukuru na 20 dinar na lolongan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ko ang katahu de gaga raja sukurukan na ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala yalengi telu melo apa yalengi apa melo 5 yalengi 5 melo 6 akhirnya macesi sengir tomak berewe. Ibu, macesi sengir tomak berewe yero nangi nalamanangi di sisa gaga naliang. Biasa kimita tomak pakoro atau biasa ki di mabere talingi 2 maka na 2 ele pelecem pagana telu. Nggih, tu gatu telu pagana sisa pa ele separi. Ali sisa na itu ne 5 maka de ami pele tu alimani ajina kamola. Inilah orang yang tidak pernah bersyukur jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iga carana pong Allah Ta'ala nala pak birina. Risesena to de ena melo syukuru ki papenya men pong Allah Ta'ala. Maka iga carana pong Allah Ta'ala male pak birina. Risesena to de ena melo syukuru ki papenya menna. Apakah nalengi lasa sehingga ero diang kay pasipulu makda 7 juta ipake mi makbura. Sehingga biasa na limemi ipacicing jantung ipacicing na de gaga yawana jantung ko pacicing ko lime pacicing nule pa ko kamu di na 100 sebu wat di macicing lime tapi ko jantung pacicing ko de gaga di 100 juta lo yase de nule macicing jantung maka ga carana pong Allah Ta'ala na rekomelo male risesena to de na melo sukuru kiwi papenya manna pong Allah Subhanahu wa Ta'ala kega yero wat di jaji de nang kanarasagan na riseseta denang kanam genap pinadita sehingga apa yang terjadi malupun ibulae makanjani on rotin rongenge makasini kamarae angka tupa asena tapi denulai matanangi pinadita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala madari masiri ati ki mite pak galunge tapana ulunna mamma tinrona tapana ulunna mamma tinrona sehingga madari okomiase pitawe na melo matinro okotoni romam matinro na jamaah yang dimuliakan Allah padahal hidi ang kaluas 10 juta ipake kasoro 15 juta ipake kamara liwak kanjana kesina tapi de nulle mamma tinro jamaah yang dimuliakan Allah bisa saja dengan cara itu Allah cabut rezekinya neke de niulle menyemangi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Narikung kemana kepada musyukuru ki jamaah dimuliakan Allah. Dena paja na tambayang pung Allah Subhanahu wa taala. Yen namo nariku masakari wi. Majepu pacalan na pung Allah Subhanahu wa taala. Liwa padina jamaah dimuliakan Allah. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Iya na rita. Degaga na sabat degaga syukuruna. Yimirunita rorotie. Yiminurunita agesana. Yiminurunita ayam panggangnya tunu manue, tapi ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, dek ni te lisak nero manue, ternyata angka dui siaga sana 10 dinar jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kita banyak seperti itu. Maka ega tau mapakor jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, yemero anue manun nasenita. Ni te tawe angka otona sehingga turiero na pikiriku nyama payanu angka otona nyama payanu angka otona deneng kanite rumaka dena mamatin rona na wanawe wiro cicilanna wadi jaji de toga koe kumir ni te tawe kanjana yanu malupo bolana maluwa galuna, tapi kita tidak tahu wadi jaji turi masa si bawa benena. Dene ritero jamaah yang dimuliakan Allah, wadi jaji turi masa benena, dena si nyama benena, wadi jaji makanja kamarana, tapi dena si depe kamarana. Sementara kita jamaah yang dimuliakan Allah, wadi jaji kasorok sope spray denang kay sa seminggu, tapi alhamdulillah turisi depe muki emakna makanja matui tinroe alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi terkadang ini jamaah yang dimuliakan Allah, yemiro roti irita, yemiro manu irita, dene irita rulisana, yemiro nyemen-nyemen napaki terita, tapi dene irita susana tawi jamaah yang dimuliakan Allah. Padahal ekumelo ipikiri ki jamaah yang dimuliakan Allah. Ekumelo ipikiri ki benenge wedding ina pasisapi pong Allah Ta'ala. Yidi si bawero wadid jaji de niulimpawa susah yang kay nuluiwi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narima kuan na rom maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam rigaw angkana siruntu sabae agana sa Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa asbahtum ya ashabi, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini wahai sahabatku. Agana api balia sahabat, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rasulullah, asbahna fil iman. Ya, alhamdulillah ya Rasulullah, di pagi ini engkau ki mata paripung Allah Ta'ala, engkau wadian riang, engkau wadian rima dakka. Makanya alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah. Ya ko engkau pi makasimui taparipung Allah Ta'ala, engkau wadian re, engkau wadian rima dakka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasaba angka tahu macantik benena, magaretak lakenna, tapi anak nasi degaga karu-karuang. Angka tahu makanja si anakna, tapi de si namelo si coco si bawa matuanna. Angka si tahu de si coco si makanja zaman-zamanna 50 juta gajinya lakenna sulang, tapi wek kaduami si tahu si runtu. Angka to tahu de na mega gajinna, tapi alhamdulillah aswaso si runtu. Jamaah yang dimuliakan Allah, semua Allah takdirkan sesuai apa yang ditakdirkan. Ia miwat menyemengi papi nyaman pung Allah Ta'ala tawangkai syukuru kiwi papi dalekna pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sebab na upan jamaah yang dimuliakan Allah, upan ye matai hanya fokus melihat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Sampai kapan kita mau mensyukuri kelebihan yang Allah berikan kepada kita? Yeku yeru apunan nami bawa teturimion refokus gangka na tak kalupa ki syukuru ki pape dalik na pung Allah Ta'ala de nagaga pada pacalang
na wiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Sinina atanna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, hikmah rilalanna iye agasanna rilalanna iye kisai. Nomor sedi denre ipasandre i masalah talori pengallah ta'ala. Nomor dua pakanjakiwi pakasingi buatewe sukuru kiwi papidalekna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nomor telu degaga tahu tuori lebok na tanai, degaga persoalan hidup noloy, degaga tahu tuori lebok na tanai, degaga sara ini nawa noloy, mapamula tori pujinna pengallah ta'ala sampai ya sengyalewi idi rajingi mabir jama ibu ya senyale taidi rajingi mas safari, rajingi mabir jama, rajingi mengaji, rajingi makasiwiang, gangka na pungallah ta'ala de nalingi masalah rilalana atau tunggal linota. Justru Allah akan berikan persoalan di dalam kehidupan ta. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam toripojinna pungallah ta'ala, kekasihna pungallah ta'ala, iwiring masalah poli pungallah subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabinna pungallah ta'ala, pasti angka masalah iwiring ngingiri pungallah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub iwiringi masalah, Nabi Yusuf iwiringi masalah, Nabi Ibrahim iwiringi masalah. Gangkana itepan Nabi Ibrahim di tengah api malumpa-lumpae. Nabi nabinna pun Allah subhanahu wa ta'ala iwiringi masalah zaman dimuliakan Allah. Sehingga aga na paling melo ipogo idi. Narik ko tujuh ki masalah rilalana atau tunggal linota. Aga na melo ipogau. Napagurangan ni agama ta zaman dimuliakan Allah. Nomor sedi sinin na masalah ta denre. Pasandre iri pun Allah subhanahu wa ta'ala. Narik ko malupi masalah ta. Akadaki Allahu Akbar. Liwap pa lupo na pun Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, narik kololongan ni masalah, yakin dan percaya, la yukallifullahu nafsan illa us'ahalaha. La yukallifullahu nafsan illa us'ahalaha. De na uji pun Allah ta'ala. Sedia ata sangadina yero atai na ulimpawa yero persoalangi. De gaga persoalan na wiringi pun Allah ta'ala sangadina yero persoalangi. Pasti yulimpawai jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor telu ipak diboleh pun Allah subhanahu wa ta'ala rilalanna atita. Agero de topaja si mata maringerang masikri lauri pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bisikrillah, ala bisikrillahi tatmainnul qulub. Isang imana aring-arang irupong Allah subhanahu wa ta'ala tatmainnul qulub. Napatanangi pinadita. Makanya kung katahu nakanalasa lasa gegana, agayasa gegana, gelisa, galau, dan marana, aga pak burana, tania update status. Aga pak burana, tania aga sana panadol. Aga pali pak burana, ia naritu pamegawi masikiri. Lauri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Saya teringat kisana alena Andre Guruta Imam Mlapio. Mudah-mudahan dia usara paling ngerang. Ero watun na Imam Mlapio angkay ero Cinae, ya, angkay ero Cinelo singa Guruta. Aga na puada makadai depa gana iwaja samin na masigi Kebetulan yang kasamin na masigi depa newaja. Depa newaja. Makadero Cinero depa gani waja ero semin na masigi indra na masigi naron makade guruta tajan ni baja pi waleng idita atun na rewa ero nang yaron atun na rewa ni Cine nangi pasinga ya wadi jaji mita ni kapar depa ni waja aginya lo singai masam paja sunai guruta
Purana masampaja sunnah marilo doangi. Aga perilo doangan na singka. Curhat iko pung Allah Ta'ala. Aga curhatan na puang. Ang kanang ngerucine singa ko wajah indramu. Puang. Wajah kasih indramu puang karunangi pasingatmu. Wajah indramu puang. Wajah indramu puang. Eruna pau. Wajah indramu puang. Karpasingatmu wajah puang. Wajah indramu. Kadar Allah mangin tapang katau bawa dui pas-pas tu bawa sekor indran masigi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kau katau rekin aku indran na. Tapi sampaja sunah kade puang. Wajah kasih indramu puang. Puang susun kasih engka pare pasing wajah indramu puang. Kade pengala taala kecerahan jika kasih wajah indramu kasih na. Lepak matu otomu pasu ko si oto. Pura si matu lepas si otomu si malak ko si agasan. Macicilak ko si ulawang. Pura si matu macicilak ko si ulawang. Lalak ko si ay. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yan hikmah rilalan na waktu mabaraka dari kita lihat kisah din re to duay kasihasi. Iya. Nomor set di pasandri alin dari pung Allah Ta'ala. Nomor 2 set di pasandri lori atan pung Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hasilnya megang ngiri-wiringing dari pung Allah Subhanahu wa taala. To angke si mata mapis si mata-mata pasandri alin lori pung Allah Subhanahu wa taala. Makanya paiza azamta narikku angkana pada puriak katai. Makanja ni hitungan-hitunganna. Makanja ni atorokanna. Puran yatur si bawa majeceng paiza azamta patawakkal ala Allah apisuna ni lori pong Allah Subhanahu wa taala siagi ne wiringingi yene tu masarulab diri seseta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 hikmana tau angkede na maraja syukur ri pong Allah Subhanahu wa taala waddi jaji mega melo ri wiringi ri pong Allah Subhanahu wa taala tapi karena dia syukur akhirnya nakurangi wipe pong Allah Subhanahu wa taala. Maka ega carana pong Allah taala kurangi wi dalik na tasih de rupa tahun. Nomor 3 degaga tau tuori lebok na tanai degaga masalah yang kenuluwi idi pagalungi pasting ka masalata pagawewi pasting ka masalata padarai pasting ka masalata pak balu-balu pasting ka masalata pasikulai pasting ka masalana profesor pasting ka masalana insinyur pasting ka masalana ustaz engkato masalana imangi engkato masalana pukate engkato masalana panitia pembangunannya aja mimana migato masalana apalagi masih ge engkam migala ada masalana melomupi masih magoro-goro milomupi tutupi insyaallah mudah-mudahan idi manangi masyarakat na Kabupaten Sidram padang kamanangi mite masalana bulana pung Allah Subhanahu wa taala panitia na masjid rahmat tanitewe insyaallah padang kita tulung macening ya tita tulungi panitiana masigi rahma natutupi sinin na magurangi ribolana pung Allah taala insyaallah natulutoki pung Allah Subhanahu wa taala in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum narikum tulung ya agama pung Allah taala insyaallah natuluki pung Allah Subhanahu wa taala lebih dan kurangnya mohon dimaafkan waffaqanallahu jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.